افدار تاخک دیروکی و بناو دنگ یه نافچه بیولیا باجار استانبولیه. جوی تاخیرات بیجن تارلا باشه. پرانیا مالو آواهین لبر. جبریا 105 200 سال اول. جرومان مانه. اونها افدار. جبو به هزاران کوچبر و پنابرین افریقایی، سوری، پاکستانی، ایرانی، افغانی و جبو کوچبرین کرد ینج باجارین باکور بویه ستارگهکی. لوی تاخا خزان که جالی آبوریه و گلکی پاشفمایه و هر وها جالی بشکی جواکه و وک جهکی بترس و خطرناک جی تدیتن. کردکی بناوی محمد یرالان. که دناو گلدا وک اورفال محمد تناس کرن. جبی سالان زده تره. که به هر آوائی آلیکاری و پشکریه ده پنابر و کوچبرین که بری خوددن تارلا باشی استانبولی. هر وها محمد لگل چند حوالین خوین اکتیویست را. ده سال 2011 دا انسیاتیفک سویل بناوی. پشتوانیا تارلا باشی آوا کریه. ناوی من محمده. محمد یرالانه. از برن شعلمه. مالباتا من ده سالین در دوره 1965 ده لباجار ادنه بجیه دبه. اجی ده سال 1971 ده لادنه هاتمه دنیای. تم تمنی مد خریبیه ده لروجاوا در باس بو. مالباتین کوج روجلات آنج روجاوا هات دبن بی ام فرق وجداهیه که بخن نابروان دست خود ریجواند کن. سیمون اسودو پنابر گانایی کو 40 سالیه. بریا 17 سالان جبر شرط و مرجن آبورگی بری خدای استانبولی و 5 سالان لطاقه تارلا باشیه. با علیکاری محمد رحایی و هوالین ویوا دبارا مالباتا خو کریه. 17 سالن کو اسکک محمد ناس دکم. دو زاروکین من هنه. کوما تارلا باشیه جبو اسکاربم کرای خانی بدم گلکی بون علیکار. هروها جبو پیدوین زاروکین جی تم لگل مبون. محمد کناسی حلبی جی کو 42 سالیه و خودی چیروکه که خدارو دلشواته. بریا 5 سالان هاتیه ترکیه. محمد پشتی کو دمک درش به تناصر خو لکوچه و کولان استانبول به خودی دمینه. راستی محمد رحایی ته و جیانوی جی دگوهره. هر شی گتی. هر تشتی من جه بنیوچو مالباتا من دشار دهاتن کشتن لیلور اکاک محمد خوادی لمن درکتو و دایکا خوادامن هر وها هفجیناوی هر روش خوارنج من راتینه او نهابونه مالباتا من خیرخوازی کرد محمد یرالان دزانین که او به پشتوانی و خودی لحف درکتنا در و جیناران را لترکیه دوی واریدا میناککی مازنن. Yani Türkiye'de çok büyük bir örneğiz. Niye diyeceksin? Ya rastım le Türkiye minakeke mazının em bixabat u nerinin xwa ji komendin cihêne. Em sifreyên xwe ji bo her kesî radixin û em dibin xemxurê her kesê. Divê em bi komên wiha biçûk tax bi tax semt bi semt organize bibin û xwedî li kesên belengaz bêkes penaber û koçberan derkevin. Ji vî aliyê ve koma dikare bibe mînak. Modela me li Tirkiye dikare bê cîbicî kirin. Gelo numune û mînaka taxa tarla başya li Stenbolê ku nişteciyên taxê li gel penaber û koçberan pêk ve dijîn û li hev dikin wekî ku tê te behs kirin ji bo tevahiya Tirkiye dikare bibe numune lê li gorî bûyerên ku li Tirkiye diqewmin û her wiha li gorî piraniya nirxandina civaknasên li Tirkiye her ku polîtikayên nijadperestiyê zêdetir dibe û her wiha rêjeyên bêkariyê dema ku bilind dibe û qeyrana aboriyê jî dema ku kûrtir dibe. Dijatiya li hemberî penaber û koçberên li Tirkiye jî zêdetir dibe. Ji loma jî numuneya li Tarlabaşiyê ku bi temamiya li Tirkiye bête sepandin biçekî zehmet tête xuya kirin. Ömer Sönmez, Rudaw, Stenbol.